Mutagari Meru TV ni ntuko ya 13 mweri jwa 5 na gichonko mweri jwa Mei mwaka ni jwangirize mirongo 25 ni werigiro bwako no thirite urina utuko bobwega na gukira urina thirie njaga ya mwiri unbambetaga Dennis Mutuma Muthomi mbethiro nge kugwata kaugeni kirenteto cietu cia Meru TV irukiri nyumene tokethora tugitonyaga ndene ya ngatheti cietu kumurika mantu rajetheri tutagikara no toro kuona ngatheti ciakwa ni cirikite na gukinya aja ere on ngatheti The Daily Nation na nguruki ngatheti ya The Standard nyuma ngatheti tokethora tugitonyaga ekire mubango joturinge ementu kwa narua twithujaga mantu za akari banterire cia egembe niyo tukethora twithujaga na gutagera mantu ja giwite na mbere boroterero muno ntere cia egembe east kwa mbere ja ujonde mbetikere mbethiro ngi gutamburukiria mantu uraja karikire ntata cieto Meru TV erokere twambirira mantu ja gigicigo bunge getigania east ni aria urani wa manager watigania east Alfred Mwirigi Kiranga akiaria arentere cia Ntwambui ire ndene ya nkamia wadi ya Thangatha none ni bora ne kumeneria orore mujumbe wa tigane east katika mwaka wa 2017 mwaka 2022 gichonge Kabeabea kulingana na Kiranga augete ati Kabeabea na thireta gitithe na mbere siasa cia urongo na waya Kiranga na uritia karibaba batekethera bagitekeria maurongo jaja ende bombe kuthira bagitegera ngugira baritritwe kuma kithurano gya 2027 kana kithurano kithiru kya 2022 nikenda bagacokia mujumbe orore kukagita na gakampuru wa buri nonto na thiritwe akiabaitira ngugi uria gukubatara Thanjubia constituency manager we Shiombunge Gatiganisti Alfred Mwirigi Kiranga ntukuru ribu iritorori mubunge we Shiombunge Gatiganisti gichunge Kabeabea na MC watene wa mikinduru yeke na Kaburiere barakiranga ngarete no batia bakori ronda kumenna siasa bethirite bagitite na mbere chiorongo waye no wamba Kabeabea wa mpuru ka kwende barwa se TSC Antoine Kandira utheri number 1 barwa TSC itaki mutongoria ora akumbo itaki nyangana nara kanenkerwa mantu akwa boeta muchemanio ngo bwa barwa 2020 ni urongo mweshimwa no eta haromba baro yili narake yakanekanira na kekile mweu undenda kwira antu banturai nyuma mwana nare tike mweshimiwa Ivan James mwana weto Duncan na ndikwana no anturai kwembecha arutire we akwenda kuria atori bantura mamio kiare ya mamio rewa lo ma to baure mpuru hiyo lo ma wakira Loama mami oto no ya mwana wawe na andikiro nturene akwenda bwata antu bantu ambu mwana wawe ta wandankan na arandikiro impuru othai kwimbecha itwa mama kwimbecha itu impuru genda andikwa na kana kau mama akwa wengwa au arandikiro mwana nturene ana atarutinya siringi choka mama utugwane number 2 kwe mwarimu weto Paul Lambau no area hii andiki mweshimwa free kwe mware omwenda konko andiki mweshimwa free tukia kuyana nte kwenda kuinja already tuinana bathatu bandiki no impuru na utewa arutenya siringi imwe sawa Kabeabea yake akulwa maka wa mpuru na kwendia barwa mbere buruko ikana kandiki Kabeabea nturene kwe ko kandiki nyaka mwe Kabeabea muturio ntura kwe kana andikite nyaka mwe endeke akure kiure ke mwantu baitumbi Kabeabea enda kia barwa kana impuru enda kia barwa Kabeabea na mpuru no enda kia barwa ciawe ketha ibo ku Kabeabea enda kia barwa mboni ni na njara mboni ni na njara Kabeabea na edie one antu bantura iba kumenya Kabeabea no enda kia barwa na igakwenda obaira kiurie kimwe ndenda obauria kabo kwenda twanjire wikira kithomo siasa kithuka mweshimwa mpuru andika mwarimu akiraki nabwe bwate advantage okira kwawe bukiabukiwa nenda kia barwa urenda twandika mwarimu nturene tweta tukiwirakia tweta tukiwa sukuru mwana na andiki ibareke wikira kithomo siasa na bareke kwenda batu twita ngasanturene tukiitwandikite alimu nontu bainturene ku ya kabobotiani Kiranga na uritie Kaburiere agite na mbere gwithakiromba kuranere akari kwa miaka 15 muthiatanio irethirita MC wa mikindori ngwikario mbere kwithira kirutira kariba orira thoko ya mikindori mwankira thaini ntakantheri kwina ungia witonto ekabu ari tonto ekabu no itinara anekero etiga mikindori athilunka kyo kere maguruma
antu ba Mikindori bamuringa kura 15 andiri a number 4 ana ai weta Nairobi miaka ile araitero aritano njanja uba Nairobi achoka na akiwindira omire ariwende ne teke MP aweta atia akwenda riu akuo una elo amakaua oni nduri Mikindori miaka 15 kamure kiuria miaka 15 ure waita atia miaka 15 nete obithire Mikindori miaka 15 wareto giagua mporo na MP kuma 2013 mwaka 2017 tukorwa mporo obithirie atia akawa estima icio the cie kunyira ciri amuga yunda ikire kieni kia muga primary yunda rimire barabara inda mirima weta muga secondary ndaka ilasi bitano atala ngwichiawe awe nawe miaka 15 ri wabithiria atia na ketha ko ngwa rutire eta Mikindori ruari Mikindori yoyori ntaka yonde raundi tubalabala tuonde ntaka yoyori no atabithia kabalabala nya kamwaka igira kaburosi miaka 15 imuruti nguo kana imuthao oi muthao thoko Mikindori nende puro arairo miromba ero milioni 20 ya milioni 40 chionde ichi aurere thai to thingi ara wakire kondisia county thoko Mikindori ero milioni 40 2020 maukune lakini ngiraundi no tebia kinya mtu mwamba kana ti mwamba kimulekele muchumari wa muthia noti ya muthiga siasa buru ndendo muria aithulunka kawongo barabara kilomita 1 kairongo ina milioni 10 ongo yake akwethu MP egira milioni kithumba kamuria miaka 15 ira wari MCA twatala miaka 10 utemo waka utaya wa milioni 25 watala milioni 25 miaka 10 milioni 250 kware akuruta milioni ya 10 yake na milioni 10 ukano yikira na uko ngikuombe kumara makandara Mikindori lamine mwaka ge sibitare etwe sub county imita yana rimo nyete kwa na kilomita kware otwekira kalami kanini kamita yana kuma ulamine kweta mwakara sibitare na kayo kendo kinyo ofisi netwe sub county ya Mikindori nanga weta ndege utekinyana ngari kana ukinyana ngari okay aweta utekinyana ngari na mtu na wiku yake indare MCA miaka 15 neta waeta ite na kiu inyathe mtu mkono tothurite au kama tamaia na ituro ake yaya ikanthe akaringa na kiboi miaka 15 yethe uraite maia umwaka ya garola mikana ati ura okia gwethote kiranto kabala bala kaweta sibitari miaka 15 kamita yana rimwe loyote thetiania Kirang'ari tiari ntere chanto ambo onde thangathagi ciombo getiganisti arawiketie mukandarasi o ikira karibastima nkiripoti na Meru TV kumatia ni Mbechanda Msimoturia wa Virinja. Kero ripoti ingine ati atumiri barabara ya Kanyakine ya gweta mara monkantere cha mitungo re bashumiretie na gweta nambere na kuthondeka barabara iji baribongwa nikirapa kuganithirite ikibathangikia na kanano kwa Kinyamara kiripo kuringana na kariba bana ndini barombete mujumbe wa ntereche South Imenti Daktari Shadrack Mwiti gutonyera na kubathondekera barabara izi nikenda bakomba kinyagwita imirabio mundene babike thokone na nkurukipa komba kuthira bagitumira barabara izi takaribangi ba South Imenti napo atumiri banjira ya kuma Kanyakine gwita mara mwanka mitungu ni baumirite gwithondekera barabara nyuma ya barabara iji kwithire kithukanga bunene ni arana ndi romba yao ni kiri mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti kumira na kubathondekera barabara iji ondire beterete mujumbe uju akinyaniria wirane bwawe bagwikira barabara iji rami marieto uni betagwa Silas Kinoti na nkuga barabara yetu ni thuki muno Mheshimiwa Shadrack Mwiti tukumuromba kwothe ukombeke kanya barabara no tuli kuirwe gekirwa rami mbere gekirwa rami neje nona karagita gatutematemere ntere mugujo wona ywa gwitira na ndi antu bone agwitira ngari cia tu ikuthirira na muno pikipiki ikune kangira na muno na ndi tukumuromba kwothe ukombekeka neje atuthithiria njire tugana ndi atuja tuthondeke barabara eji kenda kumbekeka tugotuika batu tutina injari tukwa barabara yetu ni thuki muno mubunge wetu namenye twana turigira njirene ngari gutecio ithena buru mutheri ma Kanyakine gwita moto kiama njire wite tongi buru ina mitaro na ntukaba kuthina bakamatite mirigo bara bagwita biashara ene ni arana ndi bakuga na ni baremi gwita cukuru into bya munda ni baremi gukinya mathokone na kinya gutariria mathina jangi nkabo na ndi menya antu betu bakuthina muno iria iri thima kuma kathithine rigaitia Kanyakine
pikipiki ijikunekangira mono ikamateteria kwina aje bantu bateomba kuma sibitari ya sister antu batekomba kuma Kanyakine bena masibitari au nonto bwanjira kuthuka katuroni antu babainge bakunekangira magoro njirene ina bikibiki twarigwa nande atugakue twinde ndo morito mbetete ogia mwana ndeta thina bikibiki etenjokia gutengari barabara tolitherwe ngari rithukira au iri kwa mau kwa wankoromba Sandrak ciumerie ni aria bakirikiria bakuga boi bamuthurire nandi ni bone witi na mbere bo barabara iji nandi itukumuromba ethe ukombekera na tuthirie njireu antu betu batie kunyamara itukuthina muno kwa bwana Sandrak mweti kwa nandi batere gutumenyera nontu batwe atwajitania utumenyere ojora twakumenyerere kenda wejo tutethia barabara tolitherwe mubunge itwathurire itolitherwe barabara ntu betu nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam kuma ntere cia South Imenti twerekere monka gicigo bunge kia Bore ni aria mujumbe wa gicigo bunge giki mugambire ndikiri akiaria kiri mambura jakurugoria album yomo mwini kuma ntere cia Bore nethiretwo akiuga ati kuri na mbeu mbithi baba ingi nene gicigo bunge giki barabara na iye wakathumba ta iye wabia wini na ugete ageta na mbere na kubatetheria nikenda gukuria iye wabiao nkuruki mugambi erindikiri na ugete ati antu baraba gwitithia na mbere siasa kagite na gaka ndene gicigo bunge kia Bore ni kanya kao baguta no ntwe kagite na gaka kintu kiria kuthithia ni gutigira na kuthithiria mukari wa Bore ngoge monka kagita ga siasa kombe kwithirwa kagikinya mwende olaibuni ari na rugono ru nawe akiaria mubunge wa Bore Ndindikiri mugambi kiri mucemanio yo kururia albamu ya mwini umwe kuma ku Bore ariwo bisieke amo na antu bangi bawendi boi bairitaniritie tiela ibaukuria yewa akiwa na ithuranirite bokwano tiela ini baboro ibaukira na njira yonthe bakaletwo ni bwega twambire guswa vipawa bila biena na betu na kipawa kimeto onere ni ana barabe tu baina na au kwa Maria Mukari na nande shara Stella you share my friend na asani baba ingi tayari mwaka jua na mwaka 2023 na 2024 itukarete tukithiuruka ndende ya Bore yonthe twicwaga talenta cia ana betu bara bakuina na ikugurwo muno no tunande twina ana 250 twina studio yetu ara timao ote musanio ule ya pesha wijagare kwina equipment kwina nyangita cia kuringa ukanengero kaidinga nyumara ciakwa ukarecorded wewe unakata kona weta wikira YouTube weta kwenye ingi ukaendelea na biashara yako hatuna haja ukaita chombo hakuna kitu tuko naye sasa ile ni kubakisha ni talanta ya watu kwa hiyo ile tunakuja industry yetu ya vijana sasa hiyo source of income na kiri barabara na siasa itutethie kinyambire Ndikiri ariwe ati na kanyako akiwa bire na byo nithwania riri toreo tiela na kuritira kana ka Bore ngui utatakai 2027 ni kuraja muno amamenya batikekera batoga bareo ana batei ateo bande bapangira bongwa balitirikane nendele na walikuwa na power sasa tunaongojea sasa hivi ndio kwa power na ndio kwa serikali na niko na akili sio kama wao na akili mimi niko naye this financial year ije tuendete tukawa tukirugura studio yenge ya Bore East mama kitanara tutakuwa na nyingine hapa ya Bore East sasa watu wetu si lazima vijana wainuke na mimi nataka kuchallenge wasanii wote wa Meru ukuje mtafute tuangri mkubali kuwa patron wenu kiripotera Meru TV kuma Bore mbeta wa mwende walaiboni
tugitegera riboti ingine ati bamwe ba akariba mero na mono kuma ntere Shegembe ne mashumirite na kumanere thirikari irere wathanine kagite na gaka ire ni thirikari ya Kenya Kwanza nikiraba kuga Kenya nyuma ya Rais William Ruto amana munini wa Professor Kithure Kindiki kwethira bakirikia ndionga kana kuriunga ntere Shegembe na gweka mawirane kathumba irio mawirane ya kuthiria makatero barapo mbete kwethira bakithangikia biashara ya miraa munkera nande makatero baba batembete kwethira bakithirwa kintu kira nande akari baba bakuga thirikari neka iremete kuingia wirane bobo kulingana na akari baba Baigembe bagwete makatero baba ne batumite biashara ya urimi ya ubomira egeta nambere na kuthokanga kintu kira nande bakuga thirikari nebekere wirane na ne batere kwethirwa ikiingia wirane bobo nikenda bakethirwa bagitetheka mukiri wa Nkonja na rugono akariba thiroga Shegembe South ne baumirete na kuona ni kuria kwaniro kwoni utongoria bwa Kenya Kwanza runguro mutongoria wa Nthiguru William Ruto na utongoria bakwa ni binyeleti mu Kenya wende bakiwa kinya bunge ni batere njira yo na inde betere mbunge kwithetera bebongwa na baulo ni kuthetera muringi kura na inde bakiwa mu kathai financial bill ingine yete na riwende ni metho baba ete Ruto era kuritera nene elaitheria kona mutongoria ora wina vision yote thikithi yonto ya county fulani yonto ya Meru nonto Ruto na ethetie Kenya kintu tekyo mantonto ya MP beto wa Meru ba wetekiri yonde obaibo finance mbiro yes baibo mwata yokinya manele bakawa yes abange abeta utulire rais maru rais te otulelo maru no to ikuasia to mukinyithite wari ito ibiro inathoko yeto ya thiru John Poya ya rawa ne oyurire arera rais ya wethoko ne oyurire irangi bawa bawaka bunu rongo bunene sana nontu thoko yetu iteina mbaro nontu yonto ya John Paul mbona ya first ndio Ruto ni nontu riru anagarira yega urirwe nontu riru arianga akawa yesi ura muntu era mugoge manto yonthe akawa yi riu ni bawetende kinya nyuma ya mutongoria wa Nthiguru no Rais William Ruto ukinya ntere cia maua bari na munini oke Professor Kithure Kindiki na ende Professor Kithure Kindiki araua weka ewe kanyaka kurona makatele bakimera keke mira nontu we ari na umenyi saiti niko na experience kidogo hii kwa sababu we ndiye amiri jeshi mkuu delegate ya cartels ya miraa inde ni ronoro kwewa na muromo wake na munkatha ino ntuteta likinyarire kuriomba kwithare kionekana yorure kimera kike miraa ntu bakwa bora bwatethi kimera ki ni kwethira kinya number 1 ikiritwa kiri listine ya nakanda kana ira ya kuwa nenda wa siambogita antu akindikio tukasia akaomba na gatero miraa era nurongo kindikio te mantu aomba kindike burara wa Ruto ibwetha cheno mwa MP para bonde ya ara mafastile de Ruto ina kindikio Ruto aya chingwire ku kaba togerio na gasigiti ko miakatero Ruto no bamenya karete kuwa na nabatere kwithira Ruto raua mwanka thai to anenkero deputy president ya Kithure Kindiki kinya Kithure Kindiki atatoria makatero ya na banga bana mutuma weta kinya kwaria na muteikagwe no ndo mantu amira ya baritie lakini mantu yo ndo tibwe otethie mumero kinya nini ngwira bakurite ngoyo otheri kwathi bakwenda tutethie miraene iba hakikishe kana ba make sure bakwata ni MP baritamira kina kanda ko miretero makina kanda utengwire ukapisa na bakarethie kuiba uchundikira mira no ndo Kenya yongwa no yuwete mira ibangi na mira etoka matokinyindeke ko batu tutoma kutheta mutaikagwa aimbere yara etwira na utethie mira na mira etondogete witetekene kama mundu atagire ya nkiripotera Meru TV kuma thiroga Shegembe South Beta Mukiri Onkonja. Alright, mutegeri riboti unego tokinyiria muthiaji wa nteto cietu cia Meru TV rukiri inchokerete na mantu uraja kana uraja karikiri ngatheti cietu iro ngatheti The Daily Nation na nkuruki ngatheti ya The Standard ugata kuraja